ngiye kubaha ikaze mwese abakurikirana ibiganiro byacu kuri Newsroom TV nizere ko mumeze neza. Uyu ni umwanya amakuru mu Kinyarwanda, amakuru yahariwe incamake z'amakuru akomeza kuvugwa hirya no hino, ariko kandi na amakuru avugwa ku isi ndetse no mu Rwanda rwacu ntago tujya tuyarenza ingohi. Hanyuma amakuru y'uyu munsi unyemerere duhere ku makuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko hatagize igihinduka uyu munsi ibikoresho bya SADC byakongera kugenda n'ikiciro cya gatanu. Hatagize igihinduka SADC irongera itware ibikoresho byayo, kandi n'ibikoresho mwabonye ko ari byinshi cyane, ariko kandi hageneramo n'abasirikare bakeya kurusha ibikoresho. Uyu munsi rero birashoboka yuko ibikoresho bya SADC byakongera kugenda nk'uko abantu benshi bagiye babigarukaho. Hanyuma reka nkubwire ngo M23 na AFC nyuma yo kwigarura umujyi wa Goma ahangaha imaze guca agahigo. Imaze guca agahigo kuko muri iyi minsi irimo irakora icyo bita gukura ibiyobyabwenge muri uyu mujyi wa Goma. Ibiyobyabwenge bamaze kubica rwose, ndetse n'ibiyobyabwenge cyangwa se ibinyobwa byari byo byose byaba bicururizwa mu macupa ari munsi ya mililitiro 300 muri uyu mujyi wa Goma bimaze kuba byavugwa ko bigiye gucika. Hanyuma meya w'uyu mujyi Julien Ndarieni Katembo yagaragaje ko iki cyemezo yagifashe kugira ngo uyu mujyi wongere usubirane ikuzo cyangwa se wongere usubirane ubwiza. Hanyuma rero uyu umumeya cyangwa se umuyobozi w'uyu mujyi ibi ngibi bivuze muri iyi nama yagiranye n'abaturage ku munsi w'ejo washize ku itariki 14 Gicurasi 2025. DRC rero ifatwa nk'ahantu cyangwa se ahantu haba hari icumbi ry'ibiyobyabwenge, ibiyobyabwenge binywebwa ku mugaragaro birimo urumogi, rimwe na rimwe bakanambutsa mu bihugu bitandukanye ibiyobyabwenge. Ngira ngo mujya mubibona hari ibiyobyabwenge mu Rwanda bafashe bikavugwa yuko byavuye mu gihugu cy'abaturanyi cya DRC. Hanyuma rero ibyo biyobyabwenge byari byinshi cyane muri uyu mujyi wa Goma, ubu ngubu bagiye kubica babice. Ariko kandi nikikomeje n'ibikorwa byo guhiga abagizi ba nabi, ikomeje ibikorwa byo guhiga abafite aho bahuriye no guhungabanya umutekano, barimo FDLR, barimo Wazalendo ndetse n'abagizi ba nabi badafite aho babogamiye, ariko kandi bavanze n'igisirikare cya DRC aribo FARDC. Ubu ngubu rero M23 ikomeje ibyo bikorwa byo kugira ngo ikure abagizi ba nabi cyase n'ibindi bikoresho byose bifite aho bihuriye no guhungabanya umutekano. Ubwo harimo imbunda, amasasu ndetse n'ibindi byose byahungabanya umutekano mu mujyi wa Goma. Hanyuma biravuga yuko M23 ku munsi w'ejo yakoze ikintu kidasanzwe cyane, igira gutya irasa yarashe drone ya FARDC. Ibi bivuga ko iyi drone ishobora kuba yari iri kuyoborwa cyane n'Ububirigi ahangaha bukomeje gusa nk'ubwivanga mu bibazo bya DRC. Rero iyi drone yarasiwe ku munsi w'ejo. Ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo hagati ya M23 na FARDC ahangaha ni muri za Kaziba mu majyepfo, muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru rero avuga yuko iyi mirwano yabaye ndetse hagahanurwamo n'indege itagira abapilote ya CH4, indege ikomeye cyane, indege ishobora kuba yatwara ibibombe bisaga 300 ndetse inapima n'ibiro 300, ariko ishobora gutwara ibibombe bipima nk'ibiro nka 340. Urumva ko ari ibyinshi cyane. Iyi ifite ubushobozi bwo kuba yaba iri mu kazi, iri gukora, iri mu kirere mu masaha nka 40. Urumva yuko ari indege ikomeye cyane. Iyi ndege ishobora kuba ari igihombo gikomeye cyane, igihombo cya leta ya Kinshasa. Ariko kandi leta ya Kinshasa nubwo yahomba gute,
yafashe umwanzuro wo gushora imari cyangwa se gushora amafaranga menshi muri iyi mirwano cyangwa se mu rugamba ihanganyemo na M23. Hanyuma rero ku munsi w'ejo hari imirwano ikomeye cyane yasakiranyije M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano y'impande zombi yabaye ku munsi w'ejo, ubwo ni nko ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo mu duce twa ni Shofi na Kasheke aho ngaho, ndetse aho ni muri teritwari ya Karehe ndetse no muri Kabamba na Mabingu muri teritwari ya Kabare. Aho hose habaye imirwano ikomeye kandi iyo ku munsi w'ejo. Yakurikiye ku munsi wo kuwa kabiri, iminsi wo kuwa kabiri nabwo habaye imirwano ikomeye cyane, aho ibanga barwaniye mu bice bya Kasheke na Remera muri teritwari ya Karehe. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane, imirwano irakomeje mu gihe hari kuvugwa ibiganiro ku mpande zombi, ariko kandi ibiganiro bisa nkaho byaburiwe irengero ntibikivugwa cyane, kuko impande zombi zivuga ko hari ibyo zitari kumvikana muri ibyo biganiro. Imirwano rero ni imirwano amakuru avuga ko yamaze umunsi wose imbere y'uko M23 isubizwa inyuma, ariko nayo kuri uyu wa gatatu, ubwo ndavuga iyo kuwa kabiri, kuri uyu wa gatatu yarongeye igaba ibindi bitero ku ngabo avuga ko ari iz'umwanzi, hanyuma barazitsinsura. Amakuru avuga ko M23 yagabye ibitero kuri Wazalendo nyuma yo guhabwa umusada n'izindi ngabo zayo zaturutse mu mujyi wa Goma na Bukavu. Rero M23 ikomeje guhashya bimwe mu bitero bya FARDC ndetse yitwikiriye Wazalendo hano muri ibi bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ni muri urwo rwego kandi Kayikwamba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yongeye yiha u Rwanda. Tereza Kayikwamba Wagner yongeye yiha u Rwanda, avuga yuko u Rwanda ruhungabanya umutekano w'igihugu cyiwe. Rero izi nkuru zari ziherukwa kuvuga kera nko muri Mata Gicurasi, aho haberewe gusinyana amasezerano y'impande zombi. Ntabwo twaherukaga kumva ibi bintu, ariko ubu ngubu yongeye rihandagaza, avuga yuko u Rwanda ruri inyuma y'umutekano mukeya wa DRC. Hanyuma ibingibi u Rwanda ruvuga yuko ari ibintu bidafite ishingiro na gatoya. Rero uyu muyobozi ndetse ni kimwe n'abandi bayobozi ba DRC bagiye bumvikana bashinja u Rwanda yuko ari rwo ruri inyuma y'umutekano mukeya wa DRC. Rero mu minsi myinshi Minisitiri Kayikwamba acecetse, ubu yongeye kuvugira mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, mu gitangazamakuru cyo mu Budage. Yongeye gushinja u Rwanda guhungabanya umutekano wo mu burasirazuba bw'igihugu cyiwe, avuga ngo no guhohotera ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Umva n'ibirego agenda ashyira ku Rwanda. U Rwanda gusa ntiruragira icyo rutangaza kuri ibi, ariko rwakunze kuvuga yuko ibi DRC ihora ivuga nta shingiro bifite, kandi ko itakwemera guhungabanya umutekano w'igihugu baturanye. Rero uyu Kayikwamba yagize ati, dufite ubutumwa bunini bwo kugarura amahoro kimwe mu bihugu duturanye, kiri mu bitanga umusanzu mwinshi mu bikorwa byo kugarura amahoro ni u Rwanda. Ubwo ngubwo ariko icyo gihugu kivogera ubusugire kandi cyagize uruhare mu guhohotera abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro. Niyo magambo ye yabivuzemo, mu gihe guverinoma y'u Rwanda yo yateye utwatsi kenshi ibi birego, isobanura ko ari urwitwazo rwa DRC kuko yananiwe kuba yakemura ibibazo byayo. Hanyuma rero DRC ikomeje ibyo byose ibivugira mu bitangazamakuru no mu gihe ivuga ko u Rwanda rukomeza kuvogera ubusugire bw'igihugu cyayo.
hanyuma u Rwanda rero narwo rugaragaza yuko iki gihugu gicumbikiye kandi kigafasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite umugambi wo gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda, ariko kandi harimo n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Izi ni impamvu zumvikana cyane yuko twarabibonye neza yuko muri iki gihugu abarwanyi bacyo cyangwa se abasirikare bacyo bafasha abasirikare ba FDLR, bakaba babaha ibikoresho cyangwa se bakabaha naho kuba. Ibyo byose igisirikare cya FARDC cyose kiyuzuyemo abangaba b'umutwe wa FDLR, kuko tubona nabo M23 yagiye ifata ndetse nabo iri gufata uyu munsi. Ni ikintu kigaragaza cyane ibintu bigaragarira amaso y'amahanga, kuko ibingibi biragaragara cyane. Kubera rero izo mpamvu z'urwitwazo rwa DRC, u Rwanda rwerekana rwivuye inyuma yuko ibingibi ari byo bigaragaza yuko igihugu cya Kongo gifasha FDLR. Uribuka ubwo harimo nk'aba General Gakwerere, warababonye. Ibyo ngibyo ni ikimenyetso kigaragaza cyane yuko FDLR ifatanya na leta ya Kongo. Hanyuma rero Kayikwamba yabajijwe niba DRC iha agaciro impungenge z'umutekano w'u Rwanda rugaragaza, asubiza ko abanyekongo ari bo bagirirwa nabi. Ati ese ibihumbi by'abantu bapfuye ni abanyekongo cyangwa ni abanyarwanda? Ni abanyekongo. Abagore bafatwa ku ngufu ni abanyekongo cyangwa ni abanyarwanda? Ati ni abakongomani. Atubwo rero urumva yuko u Rwanda rudafite impungenge kuba ku mutekano warwo, ahubwo Kongo ari ifite impungenge ku mutekano wayo. Rero ibingibi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Vivien Nduhungirehe aherutse gusobanura ko u Rwanda na DRC byashyikirije Amerika imbanziriza mushinga y'amahoro. Kuri ubu ngubu hakaba hari gusuzumwa n'inzobere. Ibi se ntibyaba bisubiza inyuma aya mahoro? Ndi kuvuga aya magambo ya Kayikwamba ntiyaba ari gusubiza inyuma aya masezerano y'amahoro? Gusa Kongo yakunze kugaragaza ko ibyo ikora atari byo ivuga. Rero niko bimeze. Kayikwamba akomeje kuvuga ibyo ngibyo mu gihe imbanziriza mushinga yamaze kugerayo muri Amerika. Bivuga ko mu kwezi gutaha muri Kamena hazaba hari gushyirwaho umukono ku masezerano ya burundu, amasezerano azakurikirwa n'amasezerano yo kuba ibihugu byombi bitatu byagirana business cyangwa se byagirana amasezerano y'ubukungu, ari byo Amerika, DRC ndetse n'u Rwanda. Rero uyu muyobozi Kayikwamba yagaragaje ko niba abafatanyabikorwa bagize uruhare mu biganiro bihuza impande zombi ari abanyakuri n'inyangamugayo, bakaba biteguye gutanga umusanzu kugira ngo amahoro aboneke. DRC nayo yiteguye gutanga umusanzu wayo, niko yabivuze mu magambo. Yavuze kandi ko ategereje kureba ko u Rwanda ruzabyubahiriza. Ibyo rero rwemeye mu biganiro, aravuga yuko yiteguye kureba niba ruzabyubahiriza. Ati byaba iby'i Rwanda, i Qatar ndetse na Washington. Gusa ntiyagaragaje niba DRC nayo yiteguye kubahiriza iby'aya masezerano cyangwa se ibyo yaba yariyemeje, birimo nko gusenya umutwe wa FDLR. Kayikwamba rero akomeje kuvuga ayo magambo mu gihe twitegura kureba amasezerano y'amahoro niba koko ashobora kuba yagira ingaruka nziza cyangwa se yabona aho ibiganiro byaba byatanga umusaruro. Rero DRC hakomeje kuba akavuyo kenshi, ariko nkubwire yuko mu kavuyo gahari kari mu gisirikare pe.
ubu ngubu tuvugana wa musirikare warashe abantu mu rusengero yagerejwe imbere y'ubutabera. Urabyibuka yuko mu minsi ishize ku cyumweru gishize ari umusirikare wa FARDC wagiye akarasa abantu mu rusengero, abantu batatu barimo n'umwana mutoya w'amezi 4 akabarasa. Urumva rero hagati mu rusengero akabarasa bagapfa. Ahangaha ni mu rusengero rwitwa Reshemi, arasamo mu kivunge yicamo aba bantu, aho harimo n'umwana w'amezi 4. Rero uyu nguyu yagejejwe imbere y'ubutabera ariregura, gusa yemera ibirego byose aregwa, avuga yuko ibingibi yaba yarabikoze, gusa ntago avuga impamvu yaba yarakoze bino bintu. Aka ni akavuyo kari mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harimo rero igisubizo cyo kuba uyu umuntu yagezwa imbere y'ubutabera ntago kiramenyekana neza niba azafungwa, kuko urubanza rwe ntirurarangira. Nyuma rero y'iburanishwa rye ry'ibanze rya mbere ku munsi wo kuwa kabiri, urubanza rwa Medard niko yitwa Katonzi ruzakomeza ku mpera z'icyumweru, mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Ubwo ni mu byumweru bigiye kuza imbere nibwo urubanza rwe ruzaba. Hanyuma rero DRC nuko byifashe, ni byinshi bivuga muri DRC, ariko kandi Moise Katumbi ararwanya icyemezo cya gahunda ya leta yo gukuriraho ubudahangarwa uwahoze ari perezida Joseph Kabila, uyu wayoboye iki gihugu imyaka igera muri 18, kuko leta ya Kinshasa irashaka kumukuraho ubudahangarwa kugira ngo ibone uburyo yamuta muri yombi ku byaha ashinjwa. Rero leta ya Kinshasa ishinja Joseph Kabila kuba ari inyuma ya M23, niko babivuga bati M23 na AFC, nujya kubavuga ubanze uvuge Joseph Kabila kuko niwe uba ari inyuma. Rero uyu Moise Katumbi avuga yuko bira bintu atari byo, ahubwo babanze bashyire ibibazo ku ruhande ubundi baganire. Aravuga ati leta ya Kinshasa cyangwa se Felix Tshisekedi akwiye gushyira ibibazo hasi, akwiye gushyira ibintu bitumvikana hasi, ubundi akaganira n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu, bakaganira neza ku gukemura ibibazo byugarije DRC, cyane ko amurusha n'ubunararibonye mu butegetsi, ko yaba namurusha na diplomasi, kuko ngo uyu mu perezida yaba afite abantu baziranye benshi cyane mu bihugu bitandukanye ndetse no ku isi hose. Rero nuko Moise Katumbi bivuga, aravuga ati nyamara mwashyira agapira hasi mukaganira n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila. Mu gihe Joseph Kabila nawe akomeje ibikorwa byakorera hanze y'igihugu, urumva ni ibikorwa birimo bya politike, gusa avuga yuko nawe ubu butegetsi butamunejeje, bizarangira abuhiritse rwose akabukuraho. Gusa iki nicyo Felix Tshisekedi afitiye ubwoba, avuga yuko uyu nguyu Joseph Kabila nta wundi mugambi afite usibye wo guhirika ubutegetsi. Rero nguko uko bimeze nibyo bigenda bivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kanya ndaza kukugezaho update cyangwa se amakuru agenda avugwa hirya no hino ku isi, yaba ayo mu Rwanda. Ntujye kure, kuri Newsroom TV niho haba hari amakuru yizewe, amakuru atariho ivumbi, n'amakuru utasanga ahandi, cyangwa se ku muntu uba wacitswe n'amakuru mu bitangazamakuru bitandukanye, ku mateleviziyo atandukanye, ku maradiyo atandukanye, mu bitangazamakuru byandika, aho hose ntuze kucikwa na makuru yo kuri Newsroom TV. Niho honyine wasanga ayo makuru aba yagucitse mu gihe wowe uba wabuze umwanya wo kuyumva cyangwa kuyareba. Reka ngushimire niba warakoze subscribe, niba utarayikora uyikore, ariko kandi niba waramaze kuyikora ntuyikore kugira ngo utagira ibyo wica rwose, kuko iyo wakoze subscribe amakuru akugerera ku gihe. Ariko kandi ndakwinginze ukore like, udukunde, kandi ukoreshe ya ibiganiro byacu bigire ku bantu benshi. Reka ngushimire rero nkubwire ngo ugire umunsi mwiza.